Così. Можемо так? Razlike kad ima 10 ponuda.
Тука си? Що? Tak na kopanicy. Suzuki. Meni sekundarno reklamira. Casa da pequena, oficina da língua de chava.
staviš malo lepka na očitu, kućinu pošao što i mali zeleni koga dobiješ, on ti istog momenta ne da tu sve ovdje. Istog momenta isto ti napravi hlad ovako. I sad pogledaj, hitne prstom, ne leti prstom. Već ga odmah se šuka. Ako je ruka veća kao ovdje, ponoviš šuka, 10, 20, 30 puta. Nakon par minuta može se kupija, farba i polira, 8 vari pritiska trpila svoju. Temperaturu izdržava minus 70. Znači možda tebi ti izrazivaš klimu, tu je direktno nauči, za to sam nekako služi. Kucaj nego daj isto vrata. Diran. Počne samo voda, to za što je ono još bio u Benju. Ne zvonimo da šta zvoniš. Šta tamo se buduj zajedno, puli, motori, sve. Stój na jednom mjestu. Ne idi po mene, stoj tamo. Tako vam stiže. Sve regularno, samo malo. Da, bravo.
napišem. Ne može da pogledaš.
Gornji imaš. Загнат Амри? Јас помажи да ти довени да се.
Nije, pomali su. Daleko? Nije daleko. Slavine i ovoga, da konačno škole ovako da se nasloni i da slovo slavaju. Znam. Kako? Pilot projekciju rekao, ja to rekao, joj. Ćao. Tako da... A staje u gepek, ne silje para ni dalje. Sve robo. Ще tako zahapši. On je dosta kvadrata, ovaj do 1500. Ovih dana još sam isto tvoj, dok daljina naše svetlo gasi. Da li sam ti dani nespokoj ili osmeh što ti lice krasi? Živim da te volim, ne
prestaje da boli. Ponovo me tuga pokida ko brodolo. Živim da te volim i opet nebo molim da se svaka zvezda zove tvojim imenom. Ovih dana sve je kao pre, tebe svako sećanje još vrati. Da li sam ti davno kajanje ili dragi nemir što te prati? Živim da te volim, ne prestajem